ai kublai General Secretary jangka parti ba Jebino Momtok ki MLA ba Wan Kal Bangar ba Renton dan Dotong Khar ba Beyond Star Korba ba Olan Sun Presiden jangka Yudwing Kong Preti ba Remington kandidat jungi nang tina po mau kontrol akan election baladep kibai kini orang ba baro kibawan rekan na kaliang jong piru kumjo kum ka circle soyong kinong yalam kiba khmat bat kerpang na kabantai jong pi kipat ba bait ban kinong kersan jong ka parti UDP ban ai khubli ru ki kito kipat ba kibampat sim ya karai lesi hadin kedi kabiting kin sapen song nongrem ban simlem ya karai jong kejeng kersan yangi ke parti UDP ai kuble ya gini gilat patai kubor baro ibadan ha kade kapor nam kwa ban kren mul ketin namar kapor kap sasu ka por kalong hadosan beje dangdon sau kandidat la dangdon sukwi we ban kren hadin jonga nangai skamba kapobon kalong pinkwa banyo sko nau kandidat jongpi ba piju khot ba po don mag se ya kli dong pitu ba sensar ki ong em dong ba pop di tu ha te don kim tim ba pop ba sensar du ju brio nama laju khot sin mai barbor do ba pop te ni surun bok mangiyo yu kandidat jongi ha kan election ke pemerintah hang ne so yo konsulsi banu penslam kajuan jungi meta hang ne kamde banwan ban batai ya ki kam joka politics joka soyo konsulsi mapi ki try baki nong sosnong joka soyo konsulsi pitip khamha ya ki no kita ki kandidat ki banyeng ya kun ha kane ke election ke pemerintah delem le ta ka badkong ka baar kalong pitip no yo no kandidat papin ai ke kersan ha kane ka election ke pemerintah gi ki bawan sebar lawan kular ya ki kular pamlalong lu tamandalan election de mi apoyo ko susi jobi andre utrai jo kam bapu bolongkan ni jobi unkren hakane ke janbet bad ladadan kedu kam hadin ke election lu kamot pila ba yekendo yelau jong brio gayo i tangane ke we hasoyong konsusi hakane ke election ke pemerintah kene ke election ke pemerintah kade election ke compare na ki election baro bad balai ba kade election lahap ban pensengeno bad ban bo pad da kawai ke tarik bad island ya ka parti UDP bakal bo da way padu candidate damar kadon ke jingklar kendir jong candidate jong parti I mahe SDR lindo kalong ke jinto ko baklaw yang yung parti nga kuwa ban ang hangni balada ya tabot hagatu kasni arpin yung taring bunay ba bat ba balada yung ya ki bod aka artari ngam don jing artatin kendiat lu ba kasayong balay ba kanumpur ya ka UDP ngidon kajing source guys ba kajing source camp ba ka UDP ka job ya ka election ke badap na soyo konsulsi hendrai ngakwa ba no ke baro kilong jupriya banjro ngimla ban bu ke jikli ngakwa ba no hangni ba ka election ha ka kenti ke pemerintah don RKK kawai kepada kau kalong kipat ba jong kasoyo konsulsi kin ai ya kabur ke joki ha ka mensim jong ke sulam ba ka mensim jong ke dinsip kalian ya ki baro iba SDR lindo pom kwai doble ilale haba akapo bilong kum unong mikmat
jong kasoyong konstruksi. Kata kene kawanin ko, kawan aku abanong ni, nama kita sibun, kita persang banyak keren election seni setai, ban om, bahana kata kabus mungsenai kam terekam area. Kajai beriu kasih jongi, kene kajai beriu tibriu tublei, kene kajai beriu kabatir pasongo, ya kibriu kibaya bah. Kam tam dapat kita kelar nak pete. Ndai ya kibriu, kibam laban terekam, wala kapur kita emru kikertai no. Ndai kasoyong konstruksi hakane kekenti ko momenta. Ngatip syai baki paipa. Kikwa wan ai ya kabut kajoki. Laka mensim jok kajing solam, baka mensim jok sing kaliang. Ngakwa banyak tu ipi. Don wel porlok napo kalau kayin jok ginok kesan jonga namayang konstruksi. But bangale adin matabur artare. Abangale taka silong ano mito namar yok yat be kini nong persa jopi. Mo, ano mito kita. Udah bukan songka hang ni hasoyong konstruksi. Bawa bukan songka hang ni ngale akan taka yeng baja waklat beriu. Utau perlok sukan lah keren hingga untuk musuh songka sini. Wang wadeng gi hayang te hakayin jungi kidan life usau bot baru life usau bot gila judan bad mahe hadu suak arja karpra hadin ka arja karpra ngim sembilan su henry hakane election ko momenta kawala pemulanya kateri kawat mai wong arpo ngot nakini ke life usau ngila dem sim ya karai ban ai ke dikesan ya wako barangnya to ya na wong ni wong ba kadi kesin baka kelimat haka jingim jungi bangin siu kaliang daga min sim ke sosen solem ya ki kam bha bai ba SDR lindo ila le ya ka yeng kasam ya ka konsulsi nawang nginum yosu kum kani tagalar ka kawu haki puar berman nang ta susu ki arpo mo ngila jep jit nawang am kuwa ban penhe am namal kan jindala ong boro le somut mo ndengam semua makani ka sisa arpo mo tambah wong ba Ginda alay pay nang nito kanal po yung sitabuot at taray janwara ko inyolut. Katagalong kajiklan yung taurang ba. Ba't ang kuwa ba niya tulot na mabara kiwi-kiwi kiti kendo yung nga kiwa bulot ba. Kiwa kaya kendo hakan na kadong katahan jong pi jong kasoyong konsulsi. Tadao ko lang. Nga din ang mayroong konsulsi baka di ka nagsoyong konsulsi. Baba, tapi film semua. Ngilong markat ka konsulsi mayroong masoyong. Ngakuha ba na ako kanil po? Ba SDR lindo bangkuhay hadwa rublay. Ilan na senyang haka election jonga nang tayo ng mayroong konsulsi. Balesi nga naman nung. Kisispa san talagibuot. Ibang atam. Ilalong kita gibuot. Ibada kaliang jongi. Ila no senyang sa kajing jonga hakane kaju kapor ngakwa manong ngaro ngakwa bansiw kaliang yaka ega bay mahedon ila yarop bay ila no senyang sa ngaru ngano senyang bonsya yaka ega bay ila le kabuot penomlon meringan le nakawi jaka aswi jaka banyak wel yikiparlok Ban bersai, hanot kinorem, kiwana kalian jungi kung kaparti. Ngimuan ang ni, ban suya pensongsit, ngimuan ang ni, ban suya pensat kulmar, henry ngiwan, halo kanorem, jong kaparti dipi. Kata kanorem kamanukong, kamana kalian, jong pi, kung kasoyong konsulsi. Pikwa, ya kaman ay, ya kibuot jong pi, dah kabensim jong kajing solam, bat kabensim, jong kajing siw kaliang yaki kamo ba bay mahedon ilale hakapon bay long
kumu MLA. Hagabon. Kabaar. Hagabon. Kabaar Pak. Kamu mengaku apa nau? Kasoyong konstitusi. Kan ayah kajing kesan haga di kelemah. Dah kami sim juga jadi. Kami sim kaba ukan ini juga ulalong mobiang pura. But kami sim juga jindon yang kajing sania. Aku ada di jungi. Ubapu, ubah sensar, ubah roy, lindo. Kenapa deh? Kenapa deh? Apa jet yang kandidat? Mereka tak siliang. Kadang kami sim juga kajing solam, kami sim juga kajing siap kaliang. Naga bentah, imayadon. Mereka akan juga por. Kadang kami sim juga tidak soyong. Kabalong kami sim juga kajing kami sim juga kajing sania. Bar kami sim jong kajing biang jong jingi kemudian pura nakaliang jong ubah pun. Naga takadau nak kuah berau yang biang ni. Nadu uha rajar arfu. Kalau kedua ubah pun long. Naga lu nak kuah penyelek. Naga parti di pi atau por bahadan dang immo. Omangaru nak kuah ban penkrek nak bentah. Election arjar pulai, demo. Lang, kasong happy, bad ukini jong pi. Hey, kapapi, pidei, ya kabandon kejiye suto jomon. Ye baru iwandur. Kalau long kajing tu jongi, ye baesya. Kalau long kajing tu, ubreu belong MLA lagi pau hoslet. Ulalong sibon ke experience. Ulalong sibon kajing nang jete hakawene baka politics. Baka jing sensar pa ba. Ngai, ngasomono. Kajing klan no jongi. Ngayo pat bansay. Yang beriu nak ye. Hai, dan bang, ibu kajing keli. Balai betang nak kata kaya. Dan ibu harga election ban persang ban berbi. Banyak lambak kelai payah, balai tang kaya. Kadai. Laram don mobiang, kadai. Tehenre idon te. Idon nukan ini. Asal tertelak hamjurong ayang ada mana betul lama puk. Idon je kandidat, bat ke parti ini pi ke kuah banau, hakan dengan por. Bomdei, batang dei kod persa jeung ba STR ndo. Ndrei ngira pet bar ngira bisa ha. Bololong bobet. Bar ngara yui, betul lai teligi tem. Kalau mana yang lai teligi tem. Bentar kalau besar. Ngara yui bu assembly dan kami di hukum kino mihmat. Na soyong ngai ke parti ngira jit. Ia biang baru bobet pelat-pelat. Kasyong api kipai ba jom soyong kasar. Nangis kan baka jinwan topi yang ni aporong skan kamiting jong tadi ke area pura kawai. Kalau long sisa ke bangam lawan mudur. Ngam lawan mudur. Kan ni piawan. Kemudian ni kami sim jong kajing kuat ban ai kajing kersan. Ya, bukan dia jongi. Dan kita bersama bermatai. Abang anak keren sisin, harga jengelang, harga posoyong, harga seribu tiket. Nama gaya slow. Badan kita keren cerung seneng, kiong, baga parti UDP. Karena runo saka parti, saka lepat ke parti badan sorka. Ngimentang idang don lakajok ke parti. Bad nakata-katao, hasoyong konstitusi don reward ki candidate, way candidate na UDP, NPP, HSPDP, bad moro kini ki parti, ngidon lagi jong ki candidate. Ngiyete sudrop lang, nado ke election kemudian, arjal kartra, hadin mengira jok, ngira sudrop lang. Banyak tahu yang sorka. Hakan ni keganti jo momentaro. Kalau akan juga sur, ia sendiri lang banyak tahu yang kesorka, ban ngiru ke UDP ngidon akan sorka. Kemudian bersuatu bakal ada kamu itu. Dan lagi kayak kamu ngayu ini,
Bapo soyong konstruksi ngai kat nang mi gisni kajikan mau selection dari wi parti ngai la ya keren sakai haja kawan keren ya kam pajba bilong ujai tinggal kumno compare ngelo keju hak kam sisa pajba ngai tentang lai kita sekam kibom debel kita nakalian jungi hak hukum kini ki platform tamanyo mania platform one more piece kawang lah kawang kat sebab tim tahu ngai kalau fair hadu tata ngai kerpat tangga UDP tonge delong ustiar bha tumbo bijakan bas poros kata ye jai kuta amin sim jogajing suret amin sim jogajing di pajba kadang kam nakaliang jong ki nongkit kam jong parti kadang kam nakaliang jong kandidat barang eskem baka di election ng pemerintah kasoyong konstruksi kanum bakla ay ketikesan upurai mahe SDR indo hakasin kabunin kong tam jong kapolitikal karya jui ile na parti rulong Arsnem mensua aljar arpuai sedang arpuai iwan ya kendo ya na yang padeng kalau dia kapor ya mangan pai no syakar regional party oke ibu pelong yo ngalamar kalau dia kapor ya mangan pai syakar regional party priang mo ya syakar party Joka UDP dong mahe nakalian juga ngajak nakajing dokumen ke Bakrawe ngajak nakajing dokumen ke Bakrawe ban priang UDP syakar party UDP gila angnun aduh kata-kata bayi mahe don indung syakar party UDP wadai hakat ko smika jong i house name arjar arpo ba imaya don isarung sendon syaka parti UDP kando kalolong ke cingkemen buat balai pemai Iwan Mandrung syaka parti regional buat syaka parti UDP kata kalong ke cingkeli pigi pajba lawan yalam seni bacatai mereka mau urang ba ubalai bahan dong sedong Ukraina gini gentin swabor flat negara partai balai lamar utip kamba mau bama ngaiskam bakum ka konstitusi kita kisin kigentin kimau lakren haman ki election campaign kajing penkrajui swabon kala ngaiskam pin song do pin song nongrem ya kita gentin ki jogi ki badai naga benta ka jimentoy jong pi kong ki nong sosnong jong ka konstitusi hangne hapor sayong Walim simsyo ka po kandir don man kren na syuan man yawer na ka po kum kajing pensip pensengain kum kajing amin sim yung kandidat yung bar kum kajing don lukat pat pi kita persan jaga parti dado ka circle ado ki unit na wan hakan ka po lukat par kini nong yalam jaga parti bar yawer pi sobha daga jing suret namun daga jing soe gila don lang sorga hendai daga bilsim jaga jing suret ikarpat ya ga wei pakawei kapor ka pakor do jogi sobha bar ai ga jing kesan ia bawa bukan bar haga jo kaporo haga jo kapor ya wei lam mi ki baying basam jogi ya wei lam mi ki parlok parjo jogi ya wei lam mi ki parlok joka donga tan jogi buat ka joka konstitusi upaya ken mau akan election nasiwa semua mulmula kando kolonji sisa nala semua kata kajiya thong kajiya telpure ko bakran menne manure nang ne na fokus ka konstitusi jogi pitip ka mau pi mano bawan terwa mano bawan ai
hato ta soyong konstruksi kan hapno hakita ki egi ki ba ka pollution ki wanne ki jitrwa ki balai bujat ki bolong ka jing pun podor yang i kum ka jai bereu kene kalong ka burum joka konstruksi ke jopi nang scam bapin kan tat ye ki kum kita bapin ne berailat ye kita banong ki nong sensar joka de konstruksi ke jopi Lebih baik, ya kita noyalam, kita baik, kita jengok, ya kita baiklah, kita yang kamta. Kenapa? Agak sipau tadi. Tapi lain sekitar kata mulut, lekat kita parlo jopi. Walau pinson itu budang, persia, kadur, jangka bom. Ubelai sipau le, ubelai berpuji baro.